Hii ni kanga ambayo nataka nibadilishe iwe gauni. Ni kanga yenye maandishi, lakini nitatoa maandishi. Nitakata vipande vya pembeni vyote kama hivyo, ili gauni yetu iwe na muonekano. Kwa sababu nikikata jinsi ilivyo, itakosa muonekano. Lakini nataka nikate ikiwa na muonekano mzuri, ipendeze. Nitakata vipande vyote vya pembeni kama hivyo. Vipande vyote, nitaacha vipande vya katikati. Hivyo vipande vya katikati ni kwa sababu ya kukata solo ya chini. Kwa sababu gauni yetu ni ya tight, lakini itakuwa na solo ya chini. Yaani gauni ya nguva. Nitakata hivyo, tayari vipisi vyetu ni hivyo. Sasa vipisi hivi, siwezi kashona hivi. Itabidi niviunganishe kwanza, vitoke sehemu mbili, cha nyuma na cha mbele. Kwa nitaunganisha vipisi vyote ili vitoke vipande viwili. Nitaunganisha namna hiyo vipisi vyote. Hicho ni kipisi cha kwanza na pia hicho ni kipisi cha pili. Kiko namna hiyo. Kwa hiyo kisha sasa nitakunja kitambaa changu, kanga yangu mara mbili. Alafu natafuta size ya hips langu ni 44, nagawa kwa 4, napata 11, naongeza inchi 1, 2, napata 13. Kwa hiyo size hiyo ni 13 size ya hips mpaka sehemu ya maungio. Hiyo. Kisha baada ya hapo napima urefu ni 33, naongeza inchi 1, 34. Pima pote 34. Baada ya hapo napima urefu wangu mpaka kwenye kwapa inchi 8, mpaka tumboni inchi 16. Kisha napima bega langu ni 15, nagawa kwa 2, 7.5. Kisha natengeneza kwapa hapo. Kwapa ambapo napima inchi, ndio, pima kifua, pima inchi 1.5, hapo inchi 3 natengeneza kwapa mpaka tumboni na kwenda moja kwa moja mpaka kwenye hips na kushuka chini. Natengeneza shingo langu nitaweka inchi 5 kwa 5. 5 upana na 5 urefu. Shingo langu hilo. Kisha nitakata. Hicho ni kipande cha mbele ambacho tayari kimekatwa. Size ya hips inategemea na jinsi mtu ulivyompima. Size ya tumbo, size ya kifua inategemea na mtu ulivyompima. Baada ya hapo tayari tumekata kipande chetu cha mbele. Kimaliza, tunakunja kipande cha nyuma, tunaongeza inchi 1 ya kushonea kwa ajili ya zipu 2. Tunakunja kipande cha nyuma, tunaongeza inchi 1 kwa ajili ya zipu 2. Ndio, tunaweka hivyo. Tukitoa tu inchi 1 ya zipu, lakini kila kitu kinalingana isipokuwa inchi iliyozidi ni ya zipu kipande cha nyuma. Kama hivyo tunaangalia kama tumeweka sawa inchi 1 yetu kwa ajili ya zipu. Kisha tunakata tu ikilingana shingo, haina shida. Tunakata size ya bega letu na size ya kwapa letu. Tutashuka kilinganishwa tu mpaka chini. Mpaka size ya maungio kwa sababu kwa chini tutaweka solo au nguva. Baada ya hapo tayari kipande chetu na cha mbele na cha nyuma tayari. Kisha tunakata kwanza maandishi tunayatoa. Baada ya hapo ndio tunatoa maandishi sehemu zote mbili. Baada ya hapo tunakiunga vyote viwili tunaviunga, alafu tunatengeneza solo yetu. Kunja solo ni 44, tunagawa kwa 4, tunapata inchi 11. Sasa kwa kuwa ni ya goti, hatutaongeza inchi, tutapima inchi 10, 10, 10, 10 badala ya 11. Pote duara lote itakuwa inchi 10, 10 kama hivyo, 10, 10, 10. Ndio. Kisha hapo tutapima kuanzia 33 kwenye goti mpaka mwisho wa nguo ni 44.
tunaongeza inchi moja ya kushonea 45. Kwa hiyo ni inchi 45 hapo. Kuanzia goti 33 mpaka 45. Hivyo kisha tunakata solo yetu hiyo. Tunakata, hiyo ni solo toboa, haina mpasuo pembeni. Tumekunja hivyo. Kisha tunakata. Solo yetu ina muonekano kwa sababu duara zile zimekaa kwa mbele na nyuma. Duara kubwa ziko kwa mbele, tutaweka kwa mbele na kwa nyuma. Ndio. Kama hivyo. Tayari tumeweka lining. Tunageuzia lining ili iwe nzito kwa sababu kanga ni nyepesi sana. Tuweke lining, kitambaa chepesi cha ndani kuleta muonekano. Kisha tunashona huku na huku. Tayari tumeunga hivyo. Kipande cha mbele tumekikata ili kuweka muonekano wa shape. Nyuma tumeweka moja kwa moja bila kuunga, lakini kipande cha mbele tumeunga kidogo tumboni ili kupata muonekano wa shape. Tunapima saizi ya tumbo letu, saizi ya kifua, kisha saizi ya hips 26, tunagawa kwa 2. Kisha ukishaweka vipande viwili unagawa kwa 2, si kwa 4 tena. Kama hips letu ni 44, tumegawa kwa 2 tunapata 22 kama hapo. Safi. Kisha tutabandika mikono yetu kama hivyo. Ndio, mikono yetu hiyo ni mifupi, tuipata urefu inchi chache tu. Urefu wake inchi 8 na upana tukaweka 15. Tayari gauni letu tumeunga chini ile solo, tumeweka lining pia kwenye solo, inaonekana hivyo iwe nzito. Kwa hiyo lining tumeanza kuweka kuanzia juu kama hivyo mpaka kwenye solo tumegeuzia lining. Gauni yetu imekuwa nzito, ina muonekano huo. Tayari kwa kuvaliwa. Gauni hiyo imekuwa na muonekano kuliko tungeshona jinsi kanga ilivyokuwa hapo awali. Karibuni sana kwenye channel yangu hii.